Te ko play sibun bang ya kenduk biang sesien. Te kum no kingap dong em. Ngap kidang don. Kidang don kum bakat no kilo Rai manta dang don haki 60 kilo. 60 kilo kide ki pure kingap klem klem em. Klem klei Dang don bun. dang don bun. Oh, tom le ki bai i gini ki video la ki ko ngap sekali na ini ba ngap ki bun ba ki ngap. Tinggal yo so pi chat sumar saya ri bahaya ki pisan dai te menta pinang don kita ki pisan dai. Kidang don. Ya don. Ki pisa ki banadu gisnam kan no e biran. Ngawak kelet tang ba. Sampai hang to hi ki paralok ki bayak pek sampai cintu nomor labu hang to di snem. Te kublai sibun pi banang bah pentengkai ya ki ngapor pinang banri ya ke pisar pinang banri. Ka pisa ba mentali try da ki kelur pidon. Nomor wat ka pisa ba ndai pim patla ban penlut. Ya kata te sar ngamdon ka pisa ngamdon pisa bun re. Ya kini ngasubu ba. Abu tengkai ba ya kimar. Nadu mencuang ngasubu sing tenat ang kata. Te perlot ngatrai pim jiu isu ya ki pisa ndai. Ini ba ibalari bersumari ya kini ki pisa nadu kipor ki ba mensua. Kijat pagijat pisa hang ni pinyo i ya kani ka pisa lut shispa kabala slembet kabala rimba. Kani ka de lut shispa le se ki babun na pigi kena pim jiu i ya kini ki pisa. Kani ka lut shitengga. Dang ha kini ki senam kila jano. Bat bun ngim isu unrei saisin ngin yu i biang ya kini ki lut shitengga. Wow, itenat. Nang tani i kini ki coin sa ni ki pisanar. Ki banado ki snem beper-per hang ne ki donro kita ki pisa Hanuman ya ka baki briu ki juyawat. Hang ni pilaban pech sibun ba ki jaj. Pisa ki pisa khutia pech ngan nemla banjir ki snem katno. Henry lara pin pech tik petik ya kani ke video pin siu i. Ya ki sibun jaj ki pisanar lani coins nado ki bapor ki balarem kamtam kani kan lut shispa kebangin ju isu. Wow, ladap nianang bantengkai yaki pisa barim snow bakajuk kabalalej Henry kalawan pai biang saisin kani kakot shitengka ka shitengka de kakot mentangim ju isu ya kot shitengka New East tangkin nar tengka. Kini pat kidei ki pisanar pisa kutia. Ki shitengka ki shipia ki shuska ki sanaya ki shiponaya ki pisa Hanuman ruang ni don molok lada pikua. Wan haini ba jongi. Pila ban yolut ya ki jaj pisa baro. Tinalor kini ki pisa kidang don syu hayeng ne lalu tangkane. Kidang don kato kat ne. Kidang don kide ki pisarim sudah pisumari kini ki pisa pibu tengkai balkum kat jing sa jikan mau la ni lada don menu ku aban tiet ya kini ki pisa ba pinbu sa jikan mau la ni pila penun kam kini nu bentarus sa su komen sa kini ki video bat ngan saya tu menga hai ni ba iba ringap daki kwintal hakashi Snem bat kangap mentagang don 10 kilo yeng lada piku aban tiet ru. Such comments lani pinfun ha inem ba pun jong ingan sabu hapu description. Kiba kwa ya kani pisaru. Omdon kamban bunia ye ya kan namba fun jong ingan sabu po description pin sapet pilaban fun direct. Te kublai sibun ba ya kini ki jimbu sa jikan mau nyung pi kini ki pisa. Ngin saya kendopat next. Kublai tiro.